Sunro. Ewe championship volleyball on the man at the company of Mete. Team Wato na team Hebron. Mainas Guranam Jojik Renam launching in Guran attack line. Inachino yung team Wato. Number Jilu Gideon. Number 2 Nami. Number 4 Zero. Number Radmyon Jamal. Number Lalim Amari. Number Jomoro Tete. Number Ralid Bida. Number Emen Borere. Number Jomorjuan Emoji. M Kojo and number Jomo John. M Kojo on team Wato Jaden. Sebalak jual kan Highland in Hebron. Number 0 Marmar. Number 2 Noah. Number 2 Sese. Number 2 Titi. Number 11 Tete. Him number Timizon Hard. Number Rally the Gabby. Number Jordan Nicky. Number Zoro Highland. Number 22 Musman. Number 31 Toby. Him number Jilu Edilangan Ruru. Yenginas di Wato Jigen Poti Sarapan. Team Captain Saraman Kare dengan Poti. Siapa yang silangan tim Wato? Måletเป็นทีมเบอนRaja Dong Ajaib Rakate Pelajar tim Wato Rabar Jolong Ajaib Yang Ajaib Nabar Berbeda Martin Ebon Rakate Suara Minpo Cuai siapa yang jalan tim Wato itu lagi joint point game Gila setiap hari game kasuan Måletเป็นทีมเบอนRaja Dongan nabai men, Dongan nabai Jongo Road, yang ada pelajar berbeda berarti memang Raja Dongan nabai Jongo Road yang aja meter, Juan Amin Paul, Juan Juan, tak skor game tim memang tim Wato. Im Juan am siapa sekali jenaman, im skor dengan tim Wato, Raja Juan. Pon na team napai Jimijon, Raja Dongan napai Jalak. Hem perfect team Wato, im Juanam carry, im skor dengan tim Hebron. Tak skor game Raja Bingro. Hawa yang napai Jiro Dongan napai Lalim. Raja Dongan Jai im Juanam apa? Sinu Raja Bingro. Hawa jenti jenna pajiro Raja Dongan Napalalim Raja Dongan Jai tim skor dengan tim Wato. Oh Ebon Kachimui Nang pajong rem dan koman kata momen im sikor naring MN Zebing Ro tim Ebon ditalakan raw point game Pon Ebon tim Wato Raja Dongan Napalalim Raja Dongan Jai terangate par skor Silu Zebing MN Team Hebron ditalakan joint point game Hawain sa naparodongan
nampak Chongol Chuan. Herang ate, pulang sa team moto. Ito tong aside. Hips. Chuan siya siap kali sila manip skor ng team Epon. Lalim serving route Chilu. Lalim serving Chilu. Team Epon is leading on raw point game. Ilo siya tayo aring Kane Casuan. Pon ay team moto. Ito tong aside. Hebar per team Epon. Herang ate. Hips. Chuan ambil lenap. Hemen serving Lalim. Hawajan nampak Emen dengan nampak Chuan in Chuan amal Paul kamu nampak juga nareng tas gor game Lalim serving Lalim Paul nampak team Epon Raja tap herang ate in Chuan ambil lengan skor dengan team Epon kasih mui skor Cicina serving Lalim team Epon. It's like a 1 point game. Point at the team, head on. Rajatap, head out there. Him, Chuan Am, all ball. Here going at Chigorani Rabarita, Chigino serving Chigino. Point at the team, head on. Head up, head out there. Him, Chuan Am, in ball. Here going up. Chuan kata memenemun. Siap tim. Hebron. Dan dia main depan. Lisa Asya. Si Bijon serving Sijino. Tim Hebron is leading a Chuan point game. Pong main per tim motor. Raja tangan Syed. Herang te. Chuan amal ball. In score dengan tim Hebron. Rally tak serving Sijino. Cikgu nareng. Rally tak serving Sijino. Tim Hebron is leading a row. Hips Chuan siapa kali sini mana skor dengan tim moto. Simbijan serving rally tu. Pon pe tim Epon. Raja tangan nampak Chongol Chuan, raja tangan nampak Zero Lo Syed. Pulang ke nampak menjadi tim moto. Pulang ke tim Epon Chuan Luis Paul. Kau mana skor nareng ada parita. Rally tak serving rally tu. Pon pe tim Epon. Herang ate Chuan Am lenap. Rada menjadi serving rally tu. Tim moto jadi dengan John point game. Time out dengan tim Epon. Hit Chuan Am out ball. Rada menjadi serving rada menjadi kacimui. Pon pe tim moto. Rasa dengan Syed. Itu orang Syed dia Chuan rang ate. Him Chuan Am in ball. Kamu dapat skor nareng Chongol serving Rada Bijon. Tim moto jadi dengan Chuan point game. Pon pe tim Epon raja tangan dapat Ciro. Itu orang Syed dan dapat Emen. Itu tangan tim moto. Him Chuan Am in ball. Chuan Am kata benar-benar tim moto. Chongol serving Rada Bijon. Tim moto itu lagi raw point game. Pon pe tim Epon. Raja tangan dapat Chongol, raja tangan dapat Ciro. Itu tangan Syed. Pelaksanaan tim. In Chuan Am tak belit. Chongol serving Chongol Chuan. Tim moto itu lagi Chuan point game. Pon pe tim moto. Raja tangan dapat Lalim. Itu tangan Syed. Tangan dapat Emen. In Chuan Am hot ball. Hebat tas skor game Chongol Chuan serving Chongol Chuan. Pecahan parita buang kami wawancara kami. Tim Epon ke tim moto yang pecahan parita skor kami air. Pon pe tim Epon. Itu tangan depan. Chuan Am motor memenemun. Hak kata memenemun tim Epon skor kami tim Epon. Chongol Road. Serving Chongol Chuan. Pon pe tim moto. Hijau tengah siang dengan depan menek. Yang siang orang tu pulang ke tim. Waktu. Hebater. Hebat tim. Hebon. Raja tengah depan menek tengah siang depan Chongol Road. Chuan Am kata memenemun. Yang
Jongol Jilu Jebing Jongol Chuan. Siguro narin Jongol Jilu Jebing Jongol Chuan. Tim Ebon diselesaikan Ro. Hep. Pepper Tim Ebon ini Chuanam. Luis Paul skor dengan tim Moto. Jongol Ro Jebing Jongol Jilu. Pone per team per Rosso dengan Syed. Heka siang mentor per tim Moto Rosso dengan Nepal Lalim. Hejo dengan Syed rakate. Hep Chuanam Paul. Jangan lena Jebing Jongol Ro. Heko yang nak pasal ojo tu blower kuburi. Pone per tim Moto Rosso dengan Syed. Heka siang mentor tim Moto per tim per Syed tim per Rosso dengan tim Moto. Hejo dengan Syed. Heka siang mentor per tim Hebon. He per tim Moto Rosso dengan tim Hebon. Heka siang mentor per tim Moto. Pone per depan heka siang mentor. Rosso dengan depan Rosso dengan depan Cip John rakate. Hep Chuanam Himpo. Jongol lalim Jebing Jongol Ro. Heko yang jangan Nadrialo. Jom tunggu malu jemput tim ini bayar kapal. Tim Ebon dengan tim Moto. Hidup Chuan hidup Olim. Pone per tim Moto Chuanam Luis Paul. Time out dengan tim Moto. Heko yang sigol kali perkina ko sigol naring Jongol Jijino Jebing Jongol Ro. Tim Ebon diselesaikan. Hemen Pon Game. Ilo Chetayaran Game Kajwan. Heko yang menjadi berupaya kirikan play ball. Pone per tim Moto Rosso dengan depan men. Hejo dengan depan Jilu. Herang atau yang pulang nampak Jiro dan tim Ebon. Herang atau Chuanam Black. Black tim Moto. Komando bersigol naring Jongol Jilu Jebing Jongol Jijino. Tim Ebon dijeli dengan Jilu Pon Game. Hawaii tim Moto Chuanam Hawaii ni sekali sinaman. Hem sigol ni silangan tim Ebon. Jongol Jebing Jongol Jilu. Tim Ebon dijeli dengan main Pon Game. Pone per nampak Chuan. Itu dengan Nepal Lalim rakate. Hem Chuanam spike. He yang anu jenaman. Jongol lemen serving Jongol Jimison. Tim Ebon dijeli dengan Jilu Pon Game. Pone per tim Hebon. Rosso dengan nampak Jongol Jilu dengan nampak Jongol Ro rakate. Hem berjalan ailang kompas Chuanam kata mana-mana. Tim Hebon. Tim Hebon is lead dengan main point game. Hep Chuanam ayane cepkan jenaman. Chuanam lendap. Hep sigol mai silangan tim Moto. Jongol lalim Jebing Jongol rally tu. Ilo Chetayaran Game Kajwan. Pone per tim Hebon. Rosso dengan Syed. Hep Chuanam Black. Tim Moto. Jongol Jijino Jebing Jongol rally tu. Pone per tim Hebon. Rosso dengan nampak Jongol Jijino dengan nampak. Heka siang mentor tim Moto dengan Hep Chuanam Paul. Jongol Jebing Jongol Jijino. Tim Ebon dijeli dengan Jilu Pon Game. Herangate. Hep Black tim Moto. Rosso dengan Syed. Herangate hep Black. Hep Lewat. Hep Chuanam kata betul-betul. Dia melebar bola. Tim selesai dengan tim Hebon. Harus masyarakat kata teman-teman. Jongol Jebing Jongol Jijino. Pone per tim Moto. Hejo dengan Syed. Heka siang rakate Black sel marmal. Hep Rosso dengan Syed rakate Black. Hep Chuanam Himpo.
Hema na parang yung may kapan kirialan. Sige nukure may. Pone per team Hepion. Rojo dong aside. Hebar kasih akan datarin. Per pone per team Hepion in zona. Score. Team Hepion is leading a raw point game. Hit zona mouth ball. Rojo jadi rally tu. Serve dan dapat contoh dengan tim Watto. Betul kita. Im Swanam carry. Pone per tim Watto. Betul dengan Jai. Ada perali dengan kata. Pelaksan. Tim Bebel nomor contoh dengan tim Watto. Nomor contoh dengan perali dengan Jai. Nomor tim. Im Swanam lose ball. Seorang yang jadi nomor tim Hepion. Head spike, head block. Nomor satu ngejaya, nomor spike. Head juara touch. Pone per team motor, jodohan depan lele, jodohan depan roy, kacau meter per nur pone per team Hepion. Herang ate, juara min ball. Yang kaya lezat kita di Hepion. Is it not limar bar? Nabai zero. Harga majuanan kata teman-teman. Campbell jadi juara tim Hepion. Herang ate, pelaksan lain. Raja dengan tatan 5 armar. Hebar pelaksan Gideon. Raja dengan 5 armar. Juara. Setup. Yusuf kali dengan manip skor dari jelangan tim Watto. Campbell jadi roll. Sini mengalami siapa kan yang lari kena yatin kaman. Pen di tang skor kan ya. Yusuf. Juara. Loose ball ini berjalan win tim Hepion. Ilo setiap kain kajuan. Ib sebutak setiap kain karuo. Pone penting motor yang suanam loose ball. Come on away. Swan serving and seller. Team Hepion. Hebar Jepon yang tim Watto. Nomor jodohan nomor tim Hepion. Jodohan nampai meni jodohan nampai jor yang kasih meter. Hebar belakang tim Watto. Jodohan Zaid. Jodohan nampai men. Juana min Paul. Juan serving Juan. Task score game. Pone per tim Watto. Itu dengan saya dan kata Juana min Paul. Roy serving Juan. Pone per tim Paul. Itu dengan depan mendapat zero yang kecil meter. Per mur pone per tim Watto. Pulak. Per mur pone per tim Watto. Nomor jodohan per tim Watto. Juana out of bounds. Roy selling raw. Hebat task goal game. Herang ate. Juana plucking out. Oh, Juana out. Pone per team Hepion. Jangan ketemu tim Suara kata teman-teman. Hemen serving raw. Tim Hepion dijadikan dengan raw point game. Suara out ball. Silu serving Hemen. Tim Hepion dijadikan dengan zone point game.
Pawn ay pentim. Wato ay so dong aside. Herang. Em chuana mau po. Lalem Cheving Chilu. Team everyone is leading the row point game. Pawn ay pentim pa lalem ay so dongan. Hem chuanam lose ball. Chuanam miscommunication mix. Score is lang ang team. Everyone. Chijino Cheving Chilu. Pawn ay pentim. Hebon, rajo dong aside. Herang. Hem chuanam touchdown. Hem score ng team. Wato. Hem saving Chijino. Pawn ay pentim Hebon. Rajo dong ang team Wato in place ng team Hebon. Pawn ay pentim. Hebon. Hejo dong aside. Kasi ko nakareaksyon kata momen-momen leja ka meron sa naitan Lizasa na pa si Bijon sa team Hebon. Team score na si Bijon serving Hebon. Team Hebon silitukan Chilu point game. Shonam away na sapkani sa naman. Team score ng team Wato. Lalim serving si Bijon. Row point game. Team Hebon. Pawn ay pentim Wato. Herang ate. Em suana par touch the really net. Narumaja na sipen na tayo. Pawn ay pentim Hebon. Herang ate. Plak. Team Hebon is leading the row point game. Whoa! Emoji. Si Bijon saving rally tu. Suana May super per team Hebon. Wow, yang per team motor percoba per team Hebon. Mencoba dengan side. Juana out ball. Rada Bijon saving si Bijon. Komol Karere. Hebon is leading a joint point game. Pawn ay pen hailing sa tangan marmar. Tatarang ate. Hem plak. Parpul per marmar sa tangan tatan. Herang ate iten Lizasa ay parplak. Sa team Wato. Rabar sa tangan hailing. Sa tangan marmar sa tangan side. Herang ate. Perjuali kita sa team Wato. Rabar sa tangan per team Hebon. Sa tangan tatan. Sa tangan marmar. Kasih marmar. Barjuana kata moment. Selviya meron sa naitan di marmar. Sungol saving rally tu. Dahil mau dengan team Wato. Siya ito ni magalalin. Naparali tu na sa team Wato. Kaceng-ceng sa lalin. Isiguro nga. Hewa lang. Yang parpul per team Wato. Iso ito nga side. Hay lang kasi ako natin parpul. Hey, masana per task score game. 10 saving 10. Iya bersama pada aku akan lima lari kerani tim Wato kap tim Hebon. Pawn ay tim Hebon. Rajotongan tim Wato. Rajotongan na bola lebih rajotongan siya na pa menedang ate. Pula sa Lizasa. Tim skor ng tim Wato. Chongol Cheving Sangul.
Suanam spike momentum score na silang ang team Wato Siyong Uro serving Siyong Juan Team Wato is lead ka 1-point game Suanam in ball Parta score game Siyong Uro serving Siyong Uro All of the team Wato Result ng Jai Derang ate Game Suanam out ball Siyong Uro Jilu Jabing Siyong Uro Lemon Siyong Jilu Jabing Siyong Uro Lemon Team everyone is lead the 1-point game Pone per team everyone result ng nailangan kasi ang natar Game Suanam kata momentum Suanam in ball Siyong Uro Jilu Jabing Siyong Uro Jilu Team everyone is lead the Jilu point game Pone per team Wato Result ng nailang Result apa kali team Suanam pelanggan skor ng team Wato Siyong Uro Lemon 7 Siyong Uro Jilu Result ng Jai Derang ate Im Suanam 10 Siyong Uro Lemon 7 Siyong Uro Jilu Then everyone is leading a 1-point game. In Suanam Pagaya Sepkana Jinaman score na silang ang team Wato Hepar da huwakan ni Warren huwakan ni Warren zarangan ni mura yon team na Siyong Uro Jilu Jabing Siyong Uro Jilu Suanam spike momentum Sendian na rin sa Pandizasya Siyong Uro Jilu Jabing Siyong Uro Jilu Team everyone Pone per team everyone result ng team Wato Hewe lang atak Hem run Him run Team lang Him score ng team everyone Siyong Uro Aldag Jabing Siyong Uro Jilu Team everyone is leading a 1-point game Him Suanam out ball Pone per nampak Siyong Uro Jilu jodohan Maramal Him score ng team Wato Hebarta score game Pone per team Wato Result ng side Him par score ng team Wato Siyong Uro Ado Milyon Service Siyong Uro Alito Team Wato is leading a 1-point game Spike Hebat pelang sa team Wato Isip sa team Hepon Hekasih ang natar Hepar berpon na team Wato Result ng side na ate Hip Suanam Hipon Sendian na rin sa
Libar. Masih Mar. Kommer med skånäringen. Där skår Kim. Tjårade med Sebi. Tjårade med John. Lionel Mar. Kanan loose. Yang kena ada bukan lepas John. Yang berjalan lepas John. John berkembang John. Semua mana-mana. Tim skåne silangan tim pon. Roll Sebi. Tjårade med John. Tim pon dilitkan John. Sino makilala siya mo na Kane Karuo. Hejodong ang team pon. Hejodong ang side. Masani mo si kamasyonan katama naman. Partas skor game roll serving roll. Bisa team pon. Hejodong ang team Boto. Prodoto nga siya, terlepas nato. Yang suana melindak. Roll Javi roll. Team Epon. Sino makalali? Siapa kanian? Lesakan kanin Epon. Yang suana mouth ball. Case pa. Skor kani pertas skor. Resep kanan Lucien Ron. Rongol Chuan. Herang ate. Pulang ke depan Chuan. Ini Chuan tak balik. Rongol Chuan. Tim Ebon. Dia dilitkan Chuan. Pone pe tim Wato. Itu dengan side. Pulang ke tim Epon. Mereka dengan side. Yang asyik meter nur pone per tim Wato. Tim Chuana pari kata momen. Roro saving Roro. Tim ngani recep kanan di Sendron. Erang ate. Tim Chuana minpo. Roro jiru jabi Roro. Sino bakalan siya bukanian Tantan. Iskasya komen ben Campbell game. Campbell. Sino bakalan siya bukani. Siguro ni Rongol jiru jabi Rongol men. Pone per tim Wato. Erang ate. Permur pone per tim Epon. Erang ate. Pulang. Permur Robert Soto. Chuana tas. Siguro ni Roberta. Pone per team Epon. Rejodo nga side. Herang ate. Chuana Malpon. Campbell Chevy Rongol Chilu. Ladies and gentlemen. Time out dengan tim Boto. Hinatan Boto time out. Pone per tim Boto. Rejodo nomor tim Epon. Berjalan per Swiss game. Rongol men Chevy Rongol men. Hijau tengah side. Yang kasih akan datang rempar pone per tim Wato. Rejodo tengah nomor tim Epon. Rejodo tengah depan Chuan. Ngacaja. Chuan mau pon. Campbell Chevy Rongol men. Tim Wato jadi dengan Chuan point game. Pone per tim Wato. Rejodo tengah nomor tim Epon. Rejodo tengah nomor tim Wato. Chuanam carry. Swiss game Rongol Alim Chevy Rongol Alim.
Pone per team Moto. Hejo dong Azai, rejo dong per team Moto. O Epion. Herakate. Hep Suana Amin Pong. Suana kata memenuhi skor Amin. Epion rogol jino jauh rogol kalian. Heko ingak. Pone per team Moto di pemecahkan per Swiss game. Rogol Cicino jadi Rogol Cicino. Pon per team Pon. Raja tangan per team Boto. Raja tangan Syai derang ate. Hep Suana Amin Pon. Kepol jadi Rogol Cicino tim Boto. Ini lihat Juan Pon game. Pone per team Pon. Hep Suana spike memenuhi liar yang sebab 5 armar. Marimar mengejar keman Suana spike. Hep anu sinaman. Rogol Cimidon jadi Rogol Cimidon. Hep mengejar parita skor kan di Argel. Pone per team Pon. Robar dengan 5 armar kecil meter. Hep per team Watto. Raja dengan tim Pon plak. Herangate. Hebat betul tim Boto. Pon per tim Pon. Raja dengan side. Hebat jauh meter. Hebat Pon per tim Boto. Rabar dengan tim Boto. Hebat dengan side. Hebat dengan plak yang lain. Hebat dengan side. Hep Suana Luis Pon. Rogol Rally terjadi Rogol Cimidon. Hep jangan per Swiss game. Akta skor game Rogol Rally terjadi Rogol Rally. Pone per team Moto. Hep pone per team Moto raja dengan tim Pon. Robert Soli kita. Robert kada tongan per team Moto. Side. Hep skor per team Moto. Kemana pe skor dengan Kepol jadi Rogol itu. Pone per team Pon, raja dengan side. Herangate. Hep Suana Mapol dengan Within. Watto ile cetawarin kin karwam cematto ile cetawarin kin. Kali kita ada final shot. Pone per team Watto, Hejo dengan side. Yang aja kemarin per Pone per team Pon, raja dengan raja dengan pacung road Suana. Handball. Tuan jadi menjalan. Pone per team Watto. And Suana carry. Road jadi menjalan. Team Pon. Pone per team Watto, raja dengan side. Hebat Broadband nempat Jiro. Raja dengan nempat cowok erang kata. Hep Suana kata memenuhi pen. Cilu jadi ngejalan cikorne. Jual jadi cilu. Juan Tais Hemen Jervin Juan
Ball pen team motor chodong team pen. Hijau dengan Jahit. Herang atau yang block. Hebar dengan Jahit. Baik. Hit skor dengan tim motor. Herang atau yang block. Hem skor dengan tim motor. Cilu jadi kanan. 1 point game. Hebar tas skor game dengan serving kanan. Hebar ritak skor kami. Herang atau Siwan lakukan yang anu jinaman. Lalu serving kanan. Bone penting motor jatuh kasih terlepas jangan deh. Yang perjuangan meledak. Cicino serving amen. Itu yang dijalankan Ruo. Bone penting motor jatuh kasih terang deh. Yang perjuangan mau pol. Bone bertim bepion. Raja tak ajait. He pernur bone bertim. Waktu yang suana mau po. Im skor dengan tim waktu. Lalu Javik Simeon. Bone bertim bepion. Erang kata. Suana parapo. Sijino Javik Simeon. John Bon game team epon. Bone be team epon. Raja tengah jahit. Herang ate yang pulang tim moto. Rekam atong nomor team epon. Raja tengah jeder. Raja tap. Herang ate. He pulang. Im skor tim. Epon. Rally the German Gino, Chinese chicken, Chui side, rook, Chui side, rook. Ball at the team of John. Robert Jordan team moto. Team score on team moto. Jimmy Jones Jeremy rally. Ladies and gentlemen, corner arena Simeon serving rally. Beam, everyone is in the short point game. Pawn at the team motor, kemang tunggal team epon. Raja tengah side, herang ate, cuma amin Paul. Round enjoy Javik Simeon. Hebar prepare tim motor jatuh ngajai terang ate. Hebat jantin, hebat. Robert jatuh ngajai terang ate. Hebat block. Suana touch. Memang menjebak Gideon. Hebat menjebak touch tendang. Time out dengan tim Woto. Woto yang akan yang time out. Enak betul. Wow, unbelievable. Suana Amin Paul. Sigol na area kan rally tak siapa sigol. Paul ni penting depan. Raja tengah jaya derang derang.
Persona nomor 3 Bora Persona Kajeter tapi jualan para kajeter Natara Persona kita kajeter tim foto Rapper Kanato nomor 3 Bawon udah ngajak kita pada katai ini yang main kembali di Marmar Marimar Hang Marmar yang menjaga kemajuan baik teman-teman Soldier Jabir Ralid Silu point game Rakate wow Wala lang mga ranipan yung Rakate wag bola kami Raja tengah jaya yang tim yang yang berpeluang Paripo Wala lang mga ranipan di menangani Hekan usin sejet Kap bel Mariano de los Jordan sebelum berpas mol bel yang ada pas dia long ini Sengol cuan serving sengol cuan He menjar pertas score game Pone per tim per Raja tengah side Herangate he per pelajar nampak menjadi tim moto Robert Raja tengah side he kasih meter Herangate Keizba Batirase Wamari Rangate he baca malakai Rangate mana Rangate itu Rangate tak mata sirin Rangate Berjalan Henana here Henas win Henas take number 1 Here Henas lose Henas go home with number 2 Hes Proporsional nomor tim moto Raja tengah side Hekasih mentar berdor pone permartin eton Kalau kayak persbaik perpelak Proporsional tengah side Hekasih mentar rewulang lak Proporsional tengah side Raja ini kita kasih tim moto ya kau ingat Permartin eton Raja tengah side Herangate pelajar Gideon Rata dari Gideon perpelan saya dapat cengol cuan tadi main lagi nepeon ya kacau meter berbeber Gideon Raja tangannya mari Raja tangannya Parwo Parre bekas skor nampak bekas skor di nepeon Parita wang di Warren ilo final set dan kabelang ilo berkapal untuk game kali ya Rakate perpelan rapar kami untungkan bertim Epion rapar jauh tengah side rapar kacau meter berbeda namari Raja tengah side Rakate pelan Rakate wow Waktu yang menjadi dengan skornya Sengol cilik saving seorang Kayak dibakar kami Raja terus Yang kami kojelot yang macam pertas skor game Sengol cilik saving sengol cilik Lamar ini resep kaman kacak resep kanan Lucien Ron Pone peti foto Raja tengah tim pon Ewan gelak Ewan mata Rol tengah bertim pon Raja tengah bertim foto Raja tengah side Rakate Suana Maupo Campbell jadi Sengol Cilu Bim Woto Pone petime por Raja tengah side Hekasih meter perbor Pone Rakate Rapar Curi Hepa kurang tengah bertime pon Raja tengah side Rakate Lenin Mesin perbor Pone jadi Woto Rakate Rakate menjadi perdas gol so really unbelievable
Warni kapan dash attack. Pone per tim per orjo tengah side ke dia rakate. Ini menjadi berskor tim Moto. Pone per tim per orjo tengah side. Hebat rakate. Wow. Naisip tamak keras kapan kabilangan lang. Dilolan tim ni. Siapa lalim. Hebat Swiss game. Poni penti moto yang asyik. Siapa mau pon? Siapa mau pon? Suanam yellow card. Jangan dibalik win malam. Hengan itu. Hengan jangan saya hengan wajib pulang. Suanam carry. Careful jadi soalan. Moto. Ini dia dengan join. Moto ino sadene nelarai elangnya kue Moto saja melelong pinggir kampung yang mereceh tahun kemarin. Jangan menangkan dapat Juan, jangan menangkan dapat Ruo. Wow.